Intambara ya Ukraine n'Uburusiya igenda urushaho gufatira intera uko bukeye nuko bwishe, bisa nkaho ikibuga cyamaze kwicurika cyangwa se kigenda cyicurika, ariko nyamara nanone bushobora gucyo ugasanga none cyicuritse ku rundi ruhande, dore ko n'ingabo za Ukraine zafashe undi mujyi wa kabiri, umujyi munini witwa Suduha wo mu Burusiya. Ariko uretse n'ibyo, ingabo nazo z'Uburusiya zatangaje yuko ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani 2024 zishe abasirikare ba Ukraine 270 mu gace ka Kursk aho Ukraine yagenzuraga. Aho ugeze uyu munsi ntabwo turamenya niba Ukraine igenzura agace cyangwa se rakambuwe, ariko ntabwo yuko undi mujyi w'Uburusiya nawe uwafashwe witwa Suduha ugenzura ugeze uyu munsi na Ukraine. Ariko nanone Ukraine igenda igaye ibitero mu bindi bice by'Uburusiya. Ibi byose tugiye kubinyuramo turebe asino ntambara igeze hehe, buri makuru yose avugwa muri igihugu cy'Uburusiya ndetse no muri ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, tuyagaruka tumenye niba uyu mujyi wafashwe koko cyangwa se abasirikare Ukraine bayo barishwe. Batangajwe na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya bajya kuri 273 niba barishwe cyangwa se ibinyoma. Ariko nanone turareba ibindi bice Ukraine igenda igabamo ibitero mu zindi ntara z'Uburusiya, tumenye ubundi amaherezo yuko bavuga yuko igihugu cy'Ubwongereza cyatanze ibirwanisho bikomeye cyane, harimo amato y'intambara yifashishwe mu gaba ibitero mu Burusiya. Hakanyiro byose tubigaruka no muri nk'ibisanzwe, tugusaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ubashe kubona ibintu byinshi bitandukanye kandi bigezweho muri ako kamwanya cyangwa amakuru hirya no hino. We gusa amakanya ubundi tubigaruka byose mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Rero amakuru avuga yuko Ukraine yabigara kane gace k'Uburusiya cyangwa undi mujyi ukomeye witwa Suduha wo mu Burusiya. Ukraine yafashe umujyi wa Suduha w'Uburusiya mu gihe ingabo zayo zigenda zerekeza imbere mu karere ka Kursk neza burundu, kuko abayobozi ba Kiev babitangaza waba ari wo mujyi munini mu Burusiya waguwe mu maboko ya Ukraine kuva yatangira ibitero mu Burusiya mu cyumweru gishize kirenga, dore ko uyu mujyi wa Suduha bisa nkaho rero ikibuga cyamaze kwicurika hari cyangwa se gishobora kuba kigiye kwicurika, nawe wamenya. Ariko nabwo ko uyu mujyi uri mu mujyi ikomeye cyane kuva rero intambara yatanye nawo mujyi, ndetse kandi igihugu cya Ukraine cyaba gifashe umujyi ukomeye kandi munini muri igice cy'Uburusiya barimo. Nubwo uyu mujyi utuwe gusa n'abantu bagera ku 5,000, Suduha ni izingiro ry'ubutegetsi bw'akarere ko ku mpaka wa Kursk, niwo munini kuruta iyindi mijyi cyangwa se imidugudu Ukraine ivuga ko ingabo zayo zafashe kuva igitero cyatangira ku itariki ya 6 Kanama. Uyu mujyi uherereye kandi mu masangano y'umuyoboro munini wa gaze z'Uburusiya ujya mu Burayi, umuyoboro wa Dusba, nkuko iyi nkuru dukesha Euronews ibivuga. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko kandi igisirikare cya Ukraine gishyiraho ibiro by'ubuyobozi isuduha. Ibyo rero kuba bakira ubuyobozi muri aka gace ka Suduha byerekana ko Ukraine ishobora kuba rero iteganya kuguma muri aka karere ka Kursk igihe kirekire cyangwa kwerekeza i Moscow byaba ngombwa ko niba bishoboka naho bashobora kwagera. Ntabwo yasobanuye neza imirimo ibiro bishobora kuzajya bikora, nubwo yavuze ko mbere Ukraine izatanga imfashanyo z'ubutabazi ku baturage ba Suduha bakene cyane ndetse bakinejwe n'ino ntambara. Gusa nta uramenya niba ibi byose bizaba cyangwa se Uburusiya hari icyo bugiye kuzakora kuri ino ntambara iri kwira muri agace ko ku mpaka wayo, dore ko agace kamaze kugenzurwa na Ukraine. Nubwo Ukraine igarura igice cy'Uburusiya, ariko andi makuru avuga yuko Uburusiya bwararisha abasirikare bajya kuri 270 ba Ukraine gibiciye muri agace ka Kursk bafashe. Aya ni amakuru atangajwe na Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya, ariko ntago Ukraine igeze yemeza cyangwa se ngo ihakane, nta kintu kimwe yarengejeho. Uburusiya bwatangaje ko bwisha abasirikare 270 ba Ukraine bari mu ntara ya Kursk mu gihe abandi 18 bafashwe miri. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yatangaje ko abo basirikare ba Ukraine bishwe ku itariki 3 Kanama 2024. Ingabo za Ukraine zatangije ibitero muri Kursk ku itariki ya 6 Kanama 2024 zigamije guca intege ingabo z'Uburusiya zashoza intambara kuri Ukraine muri Gashyantare 2024. Ragize iti ejo hashize igisirikare cya Ukraine cyatakaje abasirikare 270 n'imodoka z'intambara z'imitamenwa 16 zirimo ibifaru 2 Striker ikora ubwikorezi, imodoka zisanzwe 10 n'imbunda za 102 mm. Nkuko inyamakuru Sputnik cyabitangaje, Minisiteri y'Ingabo yavuze ko ku itariki ya 6 Kanama abasirikare ba Ukraine 2300 bamaze kwicirwa muri Kursk, ibifaru bya 32 bikaba byararashwe.
yasobanuyeho kandi abasirikare ba Ukraine bishwe harimo abashaka kwinjira muri Kursk bifashishije imodoka z'imitamenwa na za pick-up. Ububiko bw'intwaro bw'abasirikare ba Ukraine buherereye mu ntara ya Sumi ihana imbibi na Kursk nabwo ngo bwarasenywe burundu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku itariki 13 Kanama yatangaje ko abasirikare babo bamaze gufata uduce 74 two muri Kursk. Umugambi kuri ingabo z'igihugu avugaho kandi ziri kugenzura ubutaka bwo muri intara bufite ubuso bwa kilometero 1000. Zelensky kandi kuri wa 14 Kanama 2024 yatangaje ko kuva urugamba rwatangira muri Kursk rwatangira rero kuva abasirikare bagira ku ijana b'Uburusiya bamaze gufatwa miri bose. Benshi mu basirikare rero b'Uburusiya ndetse kandi n'abasirikare ba Ukraine intambara burya ntagitoranya barishwe, abandi rero bakaba bakiriho, abandi barafashwe mihiri, gusa ntawuzi amakuru ya nyayo. Dore ko ibihugu byose bitangaza ko intambara bigeze kure kandi bimwe bitangaza ko biyoboye, ibindi byamaze gufata ibice by'igihugu. Gusa ikizwi neza nuko Ukraine mu kugeza uyu munsi igenzura igice cy'Uburusiya kandi yamaze kukigeramo. Ibyo byo birazwi neza, gusa ntago hazwi niba abasirikare bajya kuri 770 ba Ukraine barishwe cyangwa se niba abasirikare b'Uburusiya bagira kwicira barafashwe miri. Ibyo ntago bizwi, gusa ikizwi neza nuko Ukraine yamaze kugeza uyu munsi kwinjira mu gace k'Uburusiya. Byose ariko bikomeza kuba nabwo yuko ingabo za Ukraine zagiye zigaba mu bindi bice no mu zindi ntara z'Uburusiya bagabamo ibitero, ya ibitero shema ndetse n'ibitero binini. Ingabo za Ukraine rero zimaze igihe kirenga icyumweru zigenda ibice bitandukanye mu ntara ya Kursk zerekeye kandi zigabye ibitero mu zindi ntara z'Uburusiya, dore ko zatanye kugaba ibitero mu zindi ntara zikikije agace ka Kursk. Nubwo nkubwira Kursk ukumva ko nyamara ari agace gatoya, nabura ko ibi bice byo mu ntara zo muri Ukraine cyangwa se mu Burusiya ni ibice binini ushaka gusanga biruta u Rwanda kure nta naho bihuriye rwose, ari ibice binini bidasanzwe ubwabyo birimo igihugu kimwe nk'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bigikubye kabiri. Rero niyo mpamvu usanga bavuga ko bagabye igitero bafashe agace runaka ukumva birahambaye cyane, no kubera ko ibi bice by'ibihugu aba ari binini cyane. Ukraine rero yatangije ibitero n'umugore ku itariki ya 3 Kanama mu rwego rwo kugira ngo no gushyira igitutu ngabo z'Uburusiya zashozeho intambara muri gacana 2024. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko yavuganye n'umugambi mukuru ingabo zabo Oleksandr abumenyesha ko ubungubu ingabo zabo ziri kugenzura uduce 74 two muri Kursk. Uwo duce 74 two muri Kursk niho habwira ngo ni nki cyangwa uturere tugize iyi mujyi cyangwa se agace cyangwa se intara yo muri Kursk, dore ko nagaca bari kanini gafitemo nk'uturere tungaye 70 cyangwa ijana, nabwo ko ari agace karuta igihugu cy'u Rwanda. Zelensky rero yagize ati ndi kuvugana bihoraho n'umugambi mukuru ingabo Oleksandr kandi nakira amakuru y'urugamba n'ibikorwa byacu mu ntara ya Kursk. Nubwo urugamba rutoroshye, ingabo zacu ziri kwagura ibirindiro muri Kursk. Uduce 74 turi kugenzurwa na Ukraine. Uyu mukuru w'igihugu kandi nyuma yatangaje ko uyu mugambi mukuru ingabo yavuze ko ingabo za Ukraine zimaze gufata ubutaka bwo muri Kursk bungana na kilometero kare 1000 narabivuze, ariko nyamara bwariyongereye. Nubwo Uburusiya buvuga ko bwafashwe bukabakaba kilometero 500, ariko nabwo barabyemera ko ubu ngubu bwafashwe. Nkuko Al Jazeera yabitangaje, yavuze yuko rero Ukraine yagabye ibitero by'indege zitagira abapilote na za misile mu ntara zo majyepfo y'Uburusiya zirimo Kursk, Voronezh, Belgorod ndetse n'izindi ntara nk'iyitwa Nizhny Novgorod. Ibitero kandi byatumye abarenga 200,000 batuye muri izi ntara zose zegereye Ukraine bahunga. Guverineri wabo rero wo muri Belgorod avuga yuko rero bagomba kwava, we afata icyemezo cyo gushyira iyi ntara mu bihe bidasanzwe. Guverineri Gradikov yaragize ati ikibazo cyo mu ntara ya Belgorod kiri kurushaho gukomera, twafashe icyemezo cyo gutangaza ibihe bidasanzwe guhera mu minsi yashize, dusaba leta gutangaza ibihe bidasanzwe mu rwego rw'igihugu. Uyu muyobozi rero yasobanuyeho kandi nubwo nta muntu wapfuye cyangwa se ngo akomerekire muri ibitero by'ingabo za Ukraine muri Belgorod, zimwe mu nyubako zaho zangiritse bikomeye. Leta y'Uburusiya kandi kuwa 14 Kanama 2024 yatangaje ko muri rusange yasenye indege 117 zitagira abapilote za Ukraine ndetse kandi na za misile nyinshi zarashwe muri intara zirasenyuka burundu. Ariko kugeza uyu munsi benshi baritaka bari muri ntambara, ntawe uzi ngo ubuni ninde uri imbere, ariko icyo tuzi neza nuko intara zo muri Uburusiya kugeza uyu munsi ari intara yitwa Kursk, uduce twayo tumwe na tumwe twafashwe n'igihugu cya Ukraine cyangwa se ingabo za Ukraine. Kandi nubwo Uburusiya bwemera ko bafashe 50 cyangwa se kilometero 500, ariko
Abarusiya bo bakaba bavuga ko bafashe agace gatoya, ariko Ukraine ivuga yuko bafashe igice kirengana kilometero 1000. Nyamara kugeza uyu munsi bavuga ko cyanarenze, ariko Uburusiya ntacyo buratangaza cyangwa se ngo bwemeze. Ariko cyo navuga yuko nuko ikizwe neza Ukraine yigaranzuye ikaba iri mu gice cy'Uburusiya. Benshi rero bavuga yuko dore ko bavuga yuko n'izi ngabo z'Uburusiya zishe abasirikare ba Ukraine benshi, ariko ntawo bizi neza, ndetse n'ibyo bitangazwa bavuga yuko nyamara kugira ngo Uburusiya bwihagarare, ariko nyamara ko izina rya Putin uyu munsi ngo rigenda rihangikira bikomeye cyane. Bone bivuga yuko izina rya Putin mu baturage b'Uburusiya ari izina rikomeye kandi rikanganye cyane. Kubona rero igihugu cye bari kukigenzura gutya uko bishakiye, bagifata uko bashatse, bisa nkaho bigende mugaranyiza ikizere mu baturage, kandi n'abaturage banyira babona yuko nyamara igihugu cye kigera kigerezwa. Dore yuko igihugu cye n'uwo perezida w'Uburusiya yatangije intambara avuga yuko ari iminsi mikeya agasiba Ukraine ku ikarita y'isi cyangwa se akayagarika, ariko ni nabo ubwoba buhari. Bundi ubwoba buhari nuko bushobora kurangira perezida w'Uburusiya muri kugira ngo yitabare, ndetse kandi anahangane bikomeye n'igihugu cya Ukraine ndetse n'abanyaburayi n'abanyamerika, dore ko OTAN ariyo iri kurwana n'Uburusiya. Ubundi bohereje ingabo, intwaro, abasirikare sinakubwira baza gufasha igihugu cya Ukraine. Bishobora kurangira igihugu cy'Uburusiya aho kugira ngo Putin izina rye ryangirike mu baturage, kubera ko ibice by'igihugu biri gufatwa, akarekura igisasu gikomeye cyane, igisasu gishobora gutuma rero isi yubika cyangwa se yakubika Ukraine bakayisiba burundu, ariko bikagira ingaruka byo kuba rishobora kuba kwateza intambara ikomeye, kuko haramutse bagize igisasu barekura n'ibindi bihugu bifite ibisasu nabyo byakugwara ku ruhande rumwe cyangwa runaka bafatanyije bose. Dore ko igihugu cy'Uburusiya gifatanyije n'Ubushinwa ndetse kandi igihugu cya Korea ya ruguru n'ibindi bihugu bikeya, ukongeraho kandi n'Ubuhinde ko bufasha igihugu cy'Uburusiya, kandi buvuga yuko buzajya bufasha, ukongeraho ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika bifasha Ukraine, ku buryo ushobora gusanga intambara ibaye ibindi. Dore ko yaba intambara ikomeye kandi idasanzwe yazana amage ku isi, dore ko ibitwaro kirimbuzi byose byakoreshwa. Dore kandi Uburusiya ushaka kuzasaba mu minsi iri imbere bashaka gukoresha intwaro kandi zidasanzwe, intwaro z'ubumara zirimbura nta kindi, kugira ngo yirwaneho kandi arwane ku izina rye nk'umuyobozi w'igihugu cy'Uburusiya kandi utinyitse ku isi, kubera ko igihugu cy'Uburusiya rero cyavugiriwe bikomeye. Ariko byose byabaye mu gihe nk'uko nakubwiye bari bamaze guhindukira bagiye muri Mali, bagashiduka rero igihugu cyabo nabyo bamaze gukinjira ibitero byihuta ku murongo w'imbere, ku buryo bagiye basa nkaho batungwa cyane n'igihugu cya Ukraine, kandi babikoze mu buryo kugira ngo bajishe bakoresha amayeri menshi y'intambara binjiye mu Burusiya. Dore ko ahambere hose batari barigeze binjira muri iki gihugu cy'Uburusiya, dore ko ari igihugu kinini kandi gukinjiramo byari bigoranye, ku uyu munsi bakinjiyemo, ndetse kandi bishobora kurangira hari intara nyinshi bagenzura z'iki gihugu, nubwo ushaka kurangira mu minsi iri imbere bibyaye amazi n'ibisusa bakaboraho ibisasu byo kugira ngo basubire inyuma, bikaba bibi cyane kurusha uko byari bimeze mbere. Gusa bivuga yuko nyamara abahanga bya politiki harimo n'ababaye abayobozi muri zimwe za Amerika bavuga yuko bishobora kurangira perezida Putin ahindukiranye abasirikare ba Ukraine, ku buryo ari ukubasikaho umuriro burundu, bikaba ibintu biri kurusha uko byari bimeze mbere, intambara igakomera ikazamo ibihugu nyamara byeruye ku mugaragaro. Bavuga ko indege z'igihugu cy'Ubwongereza arizo zakoreshejwe mu muryango wagaye ibitero batanze nk'inkunga kuri Ukraine, indege z'Uburusiya ndetse kandi arizo zagabye ibitero muri hagace, indege zitagira abapilote. Ariko ni amakuru yatangajwe bavuga ko babonye indege z'igihugu cy'Ubwongereza zifashishwe na Ukraine mugaba ibitero, dore ko Ukraine itewe inkunga n'igihugu cya Amerika ndetse kandi n'ibindi bihugu bitandukanye, harimo ibihugu byose byo mu mugabane w'Uburayi. Gaye gukorera igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine bishobora kurangira bibyaye amazi n'ibisusa, nyamara benshi bakabigenderamo batari kubigenderamo.